boys. Double up! That's it, boys. First one on a slow pitch. Bitter. Ja. Weer op die slow pitch, manne. Lekker. Nee, hier is so serieus een aan. Hy vat sommer lynie op my trek. Ja. Ja, nee, dis 'n proper vis. Stap die manne nou. Okay. Morning guys, lekker. Launching wilderness. A bit of vitamin C this morning. Watch that sunset, the sunrise. Some guys throwing some clone lures there in the front, looking for those cob. Sea conditions are fairly flat. One or two loose waves standing up here and there. Nothing too major, but always a bit of a nerve-wracking thing for our Capetonians. So yeah, lekker guys. Gonna gooi some bottom fishing. Gonna look for a couple of cob. Maybe a punchi, maybe a Roman. Yeah, if you guys see this video, then obviously we were successful. Otherwise, yeah, keep looking for them. Look at the dolphins, guys. Just stunning, absolutely stunning. Playing right around us here, feeding on something that's marking below us. Yeah, absolutely beautiful. Okay, guys, that's it. Survived the surf launch. Now it's time to go look for a bonnie and some rooivissies. That's it, boys. First one on a slow pitch. Roman, op 'n slow pitch. Look at that, boys, on a jig. Just gorgeous. Beautiful. Klein Romaantjie op 'n jig. Kyk gou 'n merkie vis hier onder ons. Dis verskriklik. Ja, ek kan gou hierso 'n bietjie jig. Wat 'n witte. Ja. Weer op die slow pitch, manne. Lekker. As, so ietsie vir die 40 gram jig wat ek gooi. 40. Oeh. Kyk net hierso, hè. Dis wat so 'n ander ding is nie 'n Roman nie, is dit 'n dagga, wat noem hulle hom? Kyk dit hoe mooi is dit, hè. Daai vibe. Manne, is hy weer? Yes, maar die Romanne is volop hoor. Hoorie maar hierdie pink goofish, nee, ja, sien dis 'n lekker stokkie. Ja, ek dink hy is een skakering ligter as die groene, ja. Ook 'n santertjie. I've caught 5 species or 6 species already. Really, yeah?
a jig. Yeah, just a little slow pitch jig. So, yes, guys, look at that small copper. Beautiful little baby, eh? You got a copper there? Yeah, very small copper. Tiny little baby. Are you anchored? No. So I'll release you. Go call your mother for me. Great-grandmother, if you don't mind. Sy, gaan af. Gaan roep jou ouma grootjie vir my. Klein rooisteenbras. Kyk nou net hierso. Jo. Hy is rooi en hy is mooi, ek sê. Groot Roman. 'n billetjie. Kyk hierso. Sommer 'n put van 'n Roman. Maar kyk hierdie mooi Roman. Guys, just to show you, little 40 gram Z-cast jig doing business. Tina, so moet hy hang, hoor. Maar se chops. Ek kan seker maar my quota saamvat. Guys, just to show you another donkey Roman. Beautiful. Kyk hierso. Mooi. Is jy op die kabeljou? Kabeljou en 4 drop. Hè? 4 kabeljou en 4 drop. Maar full up there. What have you got size ones? Eh? Are they size? Well, no, I got one size and then I got this one size as well. Also a cob. Ah, I can see them scraping here. Wat kap so 'n kop? Ja, jy dink. Jy aan. Ja, nee, aan in Japan. Santa. Not a bad size either. You do video Yeah. things, eh? Yeah, I've got my own little YouTube channel, What's it called? All Out Fishing. Yeah. And you do mainly Cape Town? Ach, Cape Town, Struisbaai, wherever I fish really. Is it? Yeah. Oef. Kyk net hierso. Nee, hier is 'n serieus een aan. Hy vat sommer lynie op my drag. Ja. Ja, nee, dis 'n proper vis. Dis 'n proper vis. Dit is Askies? Ja. Hy stamp hom so 'n bietjie kop soos 'n kabeljou. Ek dink is hulle.
Hy moet dan met 'n ou blink lyf hê vir my man. Groot santer. O nee, ek jok, dis 'n rooi steenbras. Sjoe. Hier is hy, Tinus. Tinus, hier is nou 'n mooi release spesies. Stappies, rooi steenbras, sommer 'n buffel. Release spesies. Boys. Double up! Het jy rapalas in? Ek is double up. Ja. Ek is nou op pad na hulle toe. Ons is maar 400 meter weg. Maar hulle is tikkie onder ons, hoor. Ja, ek het double up. Ons kan 'n bietjie anker, ja. Ons is eintlik 30 meter van die spot af, maar hy het nog nie vir my vlakker geraak soos hy moet nie. Is dit?
Tinus, ek's klaar aan op die jig hoor. Een tamatie. Ons is definitief op die rif hoor. Sure. Lekker boys. Tamatie for a quick release. Okay boys, bait fishing a bit here. Nee, hulle byt. Hier is die eerste ene. Lekker tamatie. There she goes, sinking down. Hier's 'n paar roumans en so. Het jy al iets gevang? Ach, Mist. Lekker sirkelhoek. Ja, hier is 'n mooi vis. Op die chokka heel onder. Hier is 'n lang strip chokka, ja. Om haai.
Pajama. Amors. Pajama. Lyk my hulle plan nie net vir jou nie, maar vir my ook. Goed speel. Wel fyn stunning, huh? Sure.